Hey, indaba phela izolo bengithi ngizonixoxela vele. Hey. Hayi, moli ke ngiyaqhamuka lapha sengizophuma emoli. Hayi qhamuka umama wabantu angijabulele. Hawu impumelelo, hawu uyaphila. Hawu yebo ma yebo ngiyaphila yini emva kwalokho hawu mama nangisekhihla isililo. Hayi bhange sitembu manje yabo ngisamangele ngithi ngibeka phansi impahla yabo ngithi ngifuna ukhaga nangumama lana nangekhala. Hawu bhange sitembu. Ngithi mina hawu ma kusekwenze nje athi nina kokuqala nina nina la benibukisa amadoda ethi indaba yesithembu wena nobaba wakho lana ibhizinisi nendaba yesithembu ngithi mina hawu kwenze njani ma oqala mina indoda yami manje ngikhuluma nawe nje ibuke nina lapha ku TV hambile manje yapha yathatha omunye umfazi kanti mina hawu kanjani babesethi kumina hayi no wena nje hey hayi wena niphetha kabi mina ngikhuluma nawe nje indoda seyithathile lo mfazi banengane manje kanti mina kodwa yazi mawami lento mhlambe bengalungiseka ikhona yini indlela mhlambe engingayenza mina ukuthi ngilunge angisabhekile nanokuthi sengishayiwe kuze kwasondela ama security phela bengibona lapho nangumama engishaya ngestembu hey